Tariki 28 cia mweri yue na mwakeno yu turiyo 2026 mbetikire nkuwate weni akindeto cia Meru TV muthenya ntuku ya Jumaine ni wambita muthoni wa kiramana tuthiatire kimitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kenda gwetana mbere na kugwata ndeto ina ingi kathumba orachi utunduka akathetune ka Meru karo karimi muriuki no mara kuromba gitike mubunge gicigo ne mbunge kia Imenti North nene na chumirite na kuoneka akimeneria nene mubunge wa gicigo mbunge kia Imenti North Reu Ndaundi akiuga nende wenethirite aremi gukinyanire mawira na yerekire akaribende ire baromba kura kaite no karo nonekete agicokeria Reu Ndaundi no tubakiria Reu Ndaundi ombere kwithira akiwa kawe romba gitike mubunge na kinyate kumenya ngui icia mubunge niriku karo na ikanirite na kawe na kumenya ngui icia mubunge niriku na endera nekiro kura icia komba kwithira kirutira kariba gicigo mbunge kia Imenti North. Ripoti ya mwandishi wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi. Karo Muriuki anasema mheshimiwa ndio responsible, maji is under the county government. Labda hajui ile MP anasimamianga. Unajua anatafuta MP na hajuangi. Imeareja mubunge Rahim Daudi kuria gichanga cha Kiaroji rwa Mewas itumite murwiri gite kia mubunge wa North Imenti Karo Karimi Muriuki achumire na makaija manene na kumucokeria akimwira na kwerwa bwega ngugi cionthe cia mubunge na ari tayari kumweberia gitene kwithira na atijirite akariba gicigo bunge giki mantu jangu ge mujumbe ija EMBCD kirasine ABCD AEIOU otemuntu bwiri kwethira akeresa waimbi ndauga nguge oversight yeku mantu neja konie Mewas au no terere. It is true nekino onto mantu jara weta dairo weta kotini na nuije nguge uwo bwiri no ya giwindwe 14 days ina wari reu public participation yari ina wari otetambi oteta kotini dai ngumenya koronere nyago ta kotini ko koretere koti reteo oretere koti high court no twawe tambi kware ke tuguike manto jage tribunal na tribunal tega veracity enyu ira kesire wenu ogwara imo chereri jegoro uringana na Karo Muriuki Raim na remeto ko karioba tubwa kariba North Imenti kwithira gutema jukumu etekaire ijawe areja mubunge barabara. Hata sangina ananiambia barabara hajui ya DE na unclassified ni ya county government na MCA ananiwekeanga hiyo kende arejere aja Nyaki West orarara na kudithia barabara no tuku da kenda cio tuku iro barabara ire njawa ina mbachere umire barabara kauga ateku iyo renja neku no ntotore kuga teku utore kuga barabara era teku na tena ntoretira kunja barabara eteku endo kauga oni ntokomenya barabara imbi ombitana huko Raim imbi ombitana mantoneja legislative agenda iro tetharo wenyo mantoja oversight ngoge ku oversight okejombera mantoja wote involved ka function ya MP involved ndiugera mantoja kuni oversight yeku legislative agenda yeku mantoja ogoje bwiri kwethira da hiyo je kete to the floor of parliament okenda tona ntibano Imenti no tetera na kirinta toigene na rando ya Mewas ambio tuko na deni ya Meru County ya 840 ya sewage na mimi nikiwa MP najua hakuna deni tuko naye, so I need to be shown ni wapi county government ili commit na utumba kuga ugo tije kwene rando ya Mewas rajukirwa aja irando ya Mewas rajukirwe egitera ngavana kiraito murunge na irando rajukirwe re debt kenda siwa line siwa range didwa obviously nije kutumba kudra kuna sewage na roji company there water and sewer services sewer company so nande kugo tije mantu ya ndeni ukakana inya mantu wazinagwa Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbeta Mutugi wa Kiambi. Ibaya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi no tuboriboti na njira ikinyanilite akariba kumaterecha ndonyo wa ndini ya Kiru na ari gicigo mbunge akiabori bachumirite na konene kuria kwanuro kwoni kongeleka kwa utumiri buthu kubonda wa Chiambogita na Kinyaru Njobi ndegene watho arutere ne rubakira na muthori bagwite anabona yuthi ibo bethirite bagitumira ndawe no ndibo bethirite bakithukangara borite thirikari kuwatanana na ndwangichio ukarikenda utira uruibo na utumiri bonda wa Chiambogita ibo kinyamuicho kenda na bomba kwithira bagichoka chukuru
era kinya cukuru achirigiri kwambiria guchokwa. Riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Olaiboni. Akaribandonyo bariko iwandini yakirwa na ribore ne bachumirite kutheta na nikira bakuotumiri babangi wa mona nchobi ndege ni watho ni bwongelekete muno kontuku kwena vijana vyetu ana babe ate baraba inge baedo na kinyethira mwesimiwa redikiri na gutojokeria ba mwatuikari atuikeria nare ana baraba mbere ya mberia kujokia kwa ana batare bagweta gontu ana bau betu bathokirite kontuku gwetu muno ndiareria erie kwa ndunyu ana betu bakunywa bangi sana na bangi ici nkauga kinyetha ne nyunya wanga ataki thirikari sendi emwe no ntokeja kwetha thirikari ne joka ya tuere bateri ote mwana obati kwethira kenyunya bangi no ntobeta berwa kurenywa bangi kona bamenyi na kwetei beta bakukumwa bakukumwa gwatweka ana betu bateko getate maganto joja kathireru areko jakathireru ironkoria katwena thirikari reko tutotiomba kuona haki yetu kana bakathirira ntorene ana bakagitabura bakanyunya nchobi mbimbi mbaria ni ere irabo bionthe ogeta mbaria na irabo 20 ndukane ni thano bauba ana betu baurira na areko nau batu arangoda kwari muno na agwa bangi gwatu nyunya ojumu twamenyeri mu kijoro ugojuzo ambere okinyandu jubarikoi yo bangi na utombo twera sabueria kana sub chief batije na bangi uma utomu ntomba guchi daitida buru bangi nije kana na yuma na twena askari mbari bomba kuwata antugo banyu bangi gwetu gekurua ingi kuthithua kumithua na egwetu bangi ero jathigara riu baruana bone bathokire Bruno ntobo bangi bakiromba thirikari utonyera no batethia ai kurarire otebia kuria twena bio tenyomba tukaunerwa ngoko tukare thia njiri cietu so na ndi kuga atire inya thirikari yetu netegere nteto ireko ona kinya masibo jetu na masap chief jareo ibeje masinani bategere no ntunya nchobi mwisi enda eru antore au adi na tukona ana babieje especially our boys bonde baraere bonde para umire ndu bonde nontu kwa bangi anyunya bangi kwena kange bagweta gachoro aika gukora uri abo budu anywa bangi aikira gachoro muromo atoka kanyo gachobi kanini nya kanuchu muntu bukyari no muntu antu abangi tafadhali awaira sub chief nongorota muno nontu no mami kirasine bangi na nchobicha naja igwata wane sabueria na sub chief lakini tutikuona wala kuthithia kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa Mwende Olaiboni. Ipeja muno mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Olaiboni no ntuboriboti na njira ikinyanilete ura wari MCA wa kabere wandini ya Bogeta East na chumiriti na kumba kuthira kimeneria nene ngavana wa Meru Mutumanto Ethinki akiwa na aremi na nkuluki na ateyanirite cibitari ya Kanyakini akiari na muthoro awetendera antu barutero bakwithira bakiachunya bakinya cibitari ya Kanyakini batomba kwithira bakiona utungata bubwe ya bogima abo mwiri akiromba ngavana na thirikari ya bachumire na utira cibitari ya Kanyakini ne kumba kwithira ikibuitho boye ya riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Jeff wagituma. Nawe Mwirigi Karinga wali MCA wa Bogeta na ndena umirite na kumeneria bunene utongeria bwa ngavana wa Meru Reverend Mutumanto Ethinki aria kinya tamburangite utongeria bu nikire mutongeria ujo ugite mbundi ireti cibitari ya Kanyakine ya level 4 ite kuonanio thiubo sub county ya Bogeta na baria batongerete cibitari iu ni ageni baria board members no ndo chairman wa Kanyakine tha ici Kanyakine level 4 ara kuanto bakiaria etawo Kinoti GK araronga mite mikumbone miaka itandatu ari chairman no akuma mikumbone arejire Kanyakine na Kanyakine atibati kuthwa gikurosaga kuma nkwene eja kurungamira Kanyakine no ndo Kanyakine level 4 ile 4 hospital lakini urungamirite ariko harungamirite au members barabange tu inabo mbundi ya mheshimiwa Niki Kinginya ura muthakoro Kinginya imemba wa mbundi ya Kanyakine uko Kanyakine kithuka uko mtu gwetwa Sebastian Muriungi uro wa toromba akura no mitungu no kwa mitungu lakini urungamirite ariko urungamirite Kanyakine kana na impressions kana no isarunya ara nkubo
akwina wapendwa asaruwe next ke wapendwa mume mbombondi ariko kanyakini agu level 4 weya kuona kwe batiro ngiro kinya to kuma guku arungamirite kanyakini level 4 kwe mtongi okuma yego kwa mwendo mutindo muthako mutindo ro presentation yara yegoji narungamirite kanyakini level 4 kute mtu wa kanyakini kute mtu abogeta kumya kuru mpangande kuru urungamirite kanyakini level 4 nkuruki na ugite mbundi eu ni athingatiba mujumbe wa South Imenti Daktari Shadrack Mwiti na mujumbe u aretete mbundi eu ni kenda akathingatana na tubesa tureti sibitari eu ni rwangi rwa ugima antube babogeta da iji batu yekirite mono kiro utongire bubu wa Shadrack Mwiti na mutumantu ithinkia ronto bantu yo ndo yakithithwa MCA wetu loreo atio menyimbie kuendelea ilo kuona nande kumba dokuma getene utigi ndo kanyakinde kiongera bakinya kimwe yo wanga kiwinda ateteranga ndathithia utigi ntu gituma tuturingero theri na ndo kuwa mbashi shireti minister million 20 ilo kuona nikiro tinjike baija gwekiau atongeria no ntukuba kwenda na mbashi iriko na mbashi u tikingi gitegeri no ntubonde atwa tongite thaici be associated na moshunwa Shadrack Mwiti ofisi Shadrack Mwiti noe ibo barabonde botelwa Shadrack Mwiti ibo barongamirete ariko ibo barongamirete au niki akaraya itangwina Shadrack Mwiti mwenda mutindwa itangwina ofisi ya Kathuri Murongi wongi ugwetwa Sebastian Muriongi itangwina na Shadrack Mwiti kiroti yike bote kwero ara Shadrack Mwiti yararungamia u kiroti yike yararungamia u ko ba tukira tukwenda thaici kethira mutuma tuthinke na kwenda gututedia na rivu kwa appointment ya tobo bonde na ndikanto babogeta niara nandi mutongeria uju augite we atikira na gwitikiria mbeca cia bogeta ciethira cigitumira buthuku na nandi akethira agicitaniria kuona utongeria bubwega bugucoka kiri sub county iji bukona kubuyo nandi amukabirite na rake thwari kiathone wiki athon kabirite na rake thwari ngethwandi na wau na kanyuke makinya ndari ngwaru risasi mbugi antu betu babogeta tutubako tu second citizens kila antu bantwene tunamba ntu betu nje turinga kula sha mujumbe ilazima tutegere moto oneketa tuna mtu wetu abogeta uronto mtu wetu abogeta no gatote ya nkuruki kabakinye kitara kile ito kabakinye kitara Kathuri nkuruki kitara Shadrack Mwiti na ntiku ungikira na ntiku ndi no gwake ata kindogo tunamba ntu betu abogeta tunamba ntu betu PCA please katuikarieni twara gwikaria tukoragwa nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Jeff Wagitumam mwandiki wetu wande tukumantere chia South Imenti ngavana wa kaunti ya Meru mutumantu ethnike na chumite na kumba kwithira kiariria mari ya ruwe yarayombe tukwithira yagitithwa na namba enene nyuma ya kariba Meru akumba kwithira bagichumire tukuimwo kumba kwithira bakibuthi mandamano bakienda kuthikiro na kwenda kumenya ane atamaria ya ruwe yombere kwithira yagitia ngavana wa Meru na chumite na kaua akumba kwithira gika kigaro na tungere ba mewas na kenda kwarire na kumenya gitumi arwe rumbite kwithira rugitia kiromba Meru bethere baina ukiriria no tunakuthiatira riboti ya mwandiki wetu wanthe tumutugi wa Kiambu uteti bwegena na ngarama ya maguri ja roji rwa mewa sirwitite na mbere mubira jujo juge kara kugana ne atongere kumakire mubunge Rahim Daud MCA somwe na ngavana na kampuni ya mewas na arwa ngavana mutumanto ithinge nonekete kwariria nteto eja kiorota rwangirwa wasreb. This was not our making as the county government. Roji ruteregulate one county government ibatu ene companies mbati kwena body ya national government that regulates the water distribution, the management of water companies in all the counties ya Kenya Temeru aki. So this body nyo yuga nimbeche ya naikarewa tariffs nyo ya na the tariffs they can guide on how to pay for the water consumption. Ndi hamwe na bubu mutumari uganigitwe kiriro gya kari na atumiri baroji ruru rwa mewas akiuga bageka mochemana na kampuni ya mewas na atongera nekenda guchura ntaira maguri jaja akiuga noka kampuni ejira achoga njira cia kuria irando bari naryo. Most of these monies to wekera tariffs yutechie ya kiri county government of Meru nechieta kuria marando ya World Bank mostly becha ichuma kiri World Bank and other funding sources irachie ya kumenyera roji inaombecha yuigeta finally
na the most recent loan tura ni ira ya expand water ya roje kuma kathita roje te akere company to ya Mewas na to wa milioni 80 ida ya ile ndo ote muntu wa wakatoa mbecho there. It is a grant. No, it is a loan grant. It is a loan that we must repay back. Ni nteto irethirite inyiritie karibu nene maandamano jagikujirwa biumia bire bikurukite muno bakiorota ngavana Mutuma na kuringana na Eric Mutuiri ngavana abwirite gwikerwa rekire mbunge ya Meru kire gutetheria kariba bakuria ngarama iji ora batu tugire kamutuma twithinke kethwa na gwitikaniria rate wire gururia na ekire subsidy no ntutikuga imukari yake obati ko bear cost eroje na mukari ujo rira kwenda new collection arere yage ntukyo mokanga akarenya to joint akarya yani nyamitaera no kurira koire karaja kanguge ku supply roje ire responsibility mwananchi. Ko that is a conversation to kwenda kuwa thirikari na kanya Koroki gavana Mutumani ariritie Rando kaunti ya Meru gwetwa ni mubiashara muchungu kumana na kwingatwa kwa wekire Leopard Rock rwangi rwa kigena rukiandikira kaunti baro ya kurungika na kugita mbecha kumakire kaunti ndiko menye ina ministry ye kurita instructions from no ntunende arenda ko embarrass Ameru na kinya ko embarrass munene president ura were akaturira ndurira no ntunende you know mwanene the atistura we inteto kidogo kedra baba na were akaturira kawoni nde ngavana mbatere gustuka tibatere gustuka bando de trust baba na were akethiatea akarea na atera uatiria gavana Mutumari yuga untu bubu keja gwita na mbere agatongeria maandamano bichini ya waziri Mbadi guchoma chokyo jabioria bari na bio Mbadi endelea na tabia utorea Meru ndebo tongeria tuandamane kuma otengo atia babu arimo bongo atia tuita tuere anto babu ko advise Mbadi that ndato itewetekerwa totetikanĩria nacio na tutikwenda manto yawa kwenda ku interrupt service delivery creanto ba Meru no tutemeru ake yene Rando many counties yene Marando na tutera ibweni other county egetwa Rando in the manner which this ministry ekwenda kubwiria. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Ibe ya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi no ntuboriboti una njira ikinyanilite muchethe ya mubira ya maguru iyomba kwethera yukireta yuthi na kinyantu kembithi amona nkuruki iyomba kwethera yugikirwo muno nthigurune ya Kenya nende ya yuthi na chethi kumanteretia mwanganthi bachumirite na kwambirire muchetho yuo kana gikundi kia michetho igikumenyekana ya Kenja tournament na rabo betu kwethera bakigwatwa mbaru ni atongere Kathumba aria ndaktari Asara wijekene ya ntenero kumerire matagiti kia mubunge wa Ekuru kaunti ya Meru na atongere bangi Kathumba. Riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Muthoni wa Kirumba. Nyuma ya gwetera kwa kagita batekona matunda kuma kire atongere bathurite asethi na endi mubira jo magoro kuma mwanganthia ni basibanganire mubira jojo magoro na kujuita Kianja tournament nikenda bomba kureta ntukimbithi amwe mubira jo akuchiriria atongeria mwanya kuma ria jo ambirirwe ta uria mukarigite wa bangania ba mubira jojo pwirite mburugo wa gutariria mutoro okugwata njara thaiti na gwantukwire kinya to kagwata njara. In this edition, the fourth edition, we have a very powerful sponsorship. Era yumeteke Dr. Sara Kiremi na Frank Mondokaiga na Munene Kaburu. December tukethia tuena tournament na dire kedere nene nkoroki. Kwa vijana tunawaomba ya kwamba muendelee na practice. Nikire fourth edition ya mubira jojo aria mugeni wa gitio Dr. Sara Kireminte na Frank Mwendoka iga kumutetheretie bombire kwaraniria na asethi ona kinya kari na njira ya thimu. Hata kama siko hapo, I'm with you and I support you. Sio game tu vile watu wanaona. It is an thing of making us beyond discipline, team spirit na njia ya kujijenga sisi tukiwa wale vijana. We want to be future leaders. Mantuja bugitaja Kianja tournament mantomo biri mantuja mega na bwendereo unde kijana mdogo ndi kijana mwenzenu de Frank Mwendokaiga
ndi kijana Gen Z, mimi nitaendelea kuwa support na kile kidogo ambacho niko nacho. Munene Kaburu kumereria matagite kia MCA Mwangandia umwe watongere bachumirite kugwata mbaru mubira jojo na wake aria na antu bara bainge bayejere aja naro mbuga oni na tone na bamiretiara mbuga ukara tutio kare ake ni na tore to riba mwe to nyete so bito aranga tukaorirwa nariko lakini tuwejete tukakipwe mubira bisi aja tuwese tute kwa chipo thina na tute kwa bori chija thina cio tugwata ori ndio one term ndio bako thira kiuga two term twithomithagia na betu primary secondary na university gutwika mbeca iria tutumira kubathomithia icio nkai nkurukia iria tumika kubagurira ngugi na mwanera maratathi ja mathongi akurukite lakini gwatwika mbeca iria ugutumira kubugurira ngugi icio nyingi kiirio tumira kubuthomithia kwa ngwana bure au tuthithia magetha ja kuthomithia na magetha ja kugurira na ngugi ni tuti afford miaka ingi tano thirikari iria ri kuthaa ici Muthia Kariba Central Imenti bagukinyite kienine gia gatuati nene batharikirite bunene MP wa Central Imenti kirima mushini Musgabu 2021 na area 2.7 agwana thithite tournament igwetwo kirima mushini tournament 2.7 kuregwa kirima mushini tournament babwe 2.7 yero inayetire turera kuria kirima 2.7 de final eringirwa na no wachindire ibao bachetha Jonto atena tiombo choke biore biu tuemori na mbeche uchietire 2022 kirema na thithiria tournament ya 2.6 million ikaratasi 2.6 million ile purona tournament ya 2.6 million boko na kia njore yako gongi December tukenda tutegerera mantu jonde mtoto cia kirema kambu gente gukira na nteno ogwa ugo mureba gachungo atedoki antu bara bakuki bara kuingiria no to bakuga yes bageta barende tabagaikia mo kachungo ikia motion bageta bakauga no kachungo totende na arwa maguta yakio gaira wana 40 shilingi 40 beta bero tongere na 40 bakauga yes Kiripotera Meru TV kuma Gatuati na Mwangandia Central Imenti mbeta kiromba wankatha Iboya muno mutekeri wa Meru TV no tubakona kanya ka tuthiatira kiendeto cia Meru TV tha muwanja wambita muthoni wa Kiramana itana mbere na ututhiatira kinya kimitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya.